habari. Mkutano wa raru hadaraja ya dunia waandikia nao nuka wakaye msomo wa usawa uharuma haina mnashioni haswa dezirewe wendele ya uharuma inti ya Djibouti nuongo jo kazakifu yemfumtano tarehe 26 ya janvier banda waandisa yemfumraru inu maraisi wanti zaidi ya 15 ndo warengafu mvuharuma wa mkutanonu miongoni mwao di raisi wa jamhuri Azali Assoumani Azharumbaye haruma maelezo haruma wa mkunti wa dunia unu wa kaura dzitu haruma wa msomo lesu alamshinzi la kabaoni dainu yambo au haluha ya shimanga education équilibrée et inclusive inu namna ya ukahaina mwana rairewe raulu kamili ya hunde msomo wasina udhulumifu. Haruma ya hutuba ya tekeleziwa ni Azali Assoumani raisi wa Komor haonese ya ukaha jibiwa ne mada ya taulo hatafsiri zinji ya mwandu do ukahaina mwana hena mna ya zalishiha ngebidio ya hondane na msomo ya pili haonese ya ukaha haruma daula ya hahe le suala la husu wa msomo wa muhaziwi zilina 20 ngilo la handani na hatimizie hutuba ya hahe hauone sayauka jitahidi zinjinga zifanyiwao haruma msomo haruma dunia kamil ama ngabotungundriha nusu watu ushinda wasomesa wana hao na ula wana naye hukabatashiwa shawiri ya hili suala linu ngio muhimu haruma hutuba ya hahe Azali Assoumani haone safuraha he namna ya lahikiwa harumeshi wanza shande gesha Djibouti ne rais mwananya Ismaila Omar ye mzazi nambari wahanda Hadra Mahmoud waziri wa msomo Mustafa Mohamed nane mudiru wa misomo ya juu Dr. Nabil Vortwanza rivumbue tosida wao utashia shawiri haruma zetambu zirema wa msomo ngizo muhimu haswa ndo msomo wa Komori kaongu ona tambu zinji na de miziyo hazi ikawe mafundi wohenda na yurenga haboriza we mafundi wa universite ya Komori wasawa habili uzia hazi zintihu zijao yesendika ya himabahaza ziwahabili mziyo hazi wantihunda aruandikia naone zenao zonti za biashara yanzima ya uzia hazi ranzi de mfumra ruinu istehilwa ni bandhu ya maranya wakohendelea na biashara nusu za maluka, station na farmasi zende na ubaya jabuikao bandhu ya maluka mahu hamasa wapri wajitekeleza haruma zihazi za biashara za hao. Swadri Said na Ahmed Nasor. Umuji waizi wa Moroni kausina isura kawaida yao na zini zija hata sababu ya mtutuho watilwanziani na mafanya biashara wa inti na mtutuho unu washemeledziwa na opako wa moja na imodek na isinako na ya matransiter yo istehilwa hawengi na bandu ya wakazi wasiunga mhono mtutuho unu hata sababu ya maisha madziro ya rema inti zinyakatizini kuunu ngone sao msiba harumaye Komori ikao kabati raia au mru wahe wenshuha haher ikao leo ne hundazila raljana msunda mbahindu na hala pakanike na ralshuni persevere padzima hoshindoni tunji ya harme greve shangar kozao ne sichiriyo gar kozao ne makomersa wa hatu paske juzi kwanzani hule kilo dawa sambilwa majana mailiwe 20 entso abili sambilwa na mengo mine entso araru sambilwa na mengo misanu yabo mauda nchambilwa na majana marabu yabo yo hatwari yari kalanza simaraiya harimazi bazari mbili za umuji waizi wa Moroni wawahuzao ya mandini ya ntiju wafanya hazi laukana hunu zifikra zao kazisi wa moja anazi motorizna zae lowa zifizini zo zivira jala douano be karsina shwa mana firner remwazo nazimeli za hatu avor jamia na karrenge zifirner zi tia congelateur zimali pia jongamia avo diraona wasinana nyavanratoa ambarsija jori mie riuze be kaska mahuzani ri nanguvu de rafanya ndongo marden ngavondro kubali igrevu merumini homo amisikubali ngavonusu kawe kubali na yesa vapa normalement lazima ni grevu ndo wairenge sonse pia kafsike upande grevu riju amba tufanywa rikiaba tufanywa grevu bekarala mbawale volo lazima uske suku jira namba sukada lazima tufanyazi berke Turkia ile ranzi tibale lini kama fumuraru wobo grevu wakamti juhudi sa ilo grevu ya irini na tasibabu za umhedze wazinyushuru za ladwani ya hunu Komor wakazi kawasishinda wakingia zitamani zilio harimwa zibazari na madukani
Na uraisi wa lishama la makonsomateri la Komor nzia moja basi de aiona baitoshinda idze mashuara na de ya mahadisi baina ya serikali na waendesao biashara. Ondoa suli harma hadi nziro jamende namna ino maana kabati mastehi kabati mahadisi baina ya serikali wadolo na uongozi hensi na wala wafanyakazi. Leo ngamuelewa ukaya bahazazi ikakatsujua ezimlindawe ikahawa gizamba hindu shale huyo hambilo ka haujawo hapo katina toma yangu kufanya na wantu watanabahi bandu ya maduka malibavu amba wao wabua na wao waendelea na zihazi zao na zini zija hata sibabu ya inoti rongolo haluha ya Kifaransa note de réquisition ya tulomhono wa moja na uprocureur general na uraisi walishama la makonsomateur mbelizahe inoti inika ya kenti hakisharia tatahata ukanoko jamada zinuzwa suli procureur yungo nusuka kabati mahadisi zandani ezabili haina mru wa sharia iziwa suli mnejana jamara rafsanjani yasoma nrondo nguoneso kaya kabati msinji izo procureur yanzi hando kujamada zinu mduka jufanya requisition dani harma requisition zozo faniwa harma ndongo fulani za hansiwa na mtutsuho mori de unu wautia madora kabisa harmansi na zinyakati zini wa Komori walibawe ibei eba unutide wakati walazimu wafanya biashara na wao waendesao inti huka wakenti wa moja wa hadisi autashia inti mashuara no wantu walawe harma stambu zini zilio leobani Hamade namna mwazienshi bandhu ya maranya waendesa oze biashara za hao watauza ufanya hazi. Haruma ishindo shavolovolo wachuzi washashido wajitekeleza ili huendelea neze biashara za hao. Amaye haiba keti hamade kawaida. Holiho wachuzi wenji wastehi anzima ya uzia hazi ya rengwa nesendika ya hema bahazazi. Jabo ikao nusu ya maluka ya buwa ya milango ili huendelea neze biashara kawaida za hao. Maandamano ya hema bahazazi ya dungu ngaendelea uharimwa wa mji wa ezi. Wahuzaji wa nyama, nefi, na maadili ya saya, waka ya mwezimuni. Namna ikao elameri jibi wanao. Habu wabenushoka wakazi kwa nao tambiha. Hunu sondwa haja, walio hunu surtout hunu heze legume haja, na hunu heze mfi, na mbavio heze rishape banu. Vanwe grefu inu ambu ama komersa. Na sisi ezinduza hatu waungu wafanyo grefu handunguza la duani. Ono sisi zatu sisi kazendo la duani shasi to mruto bale mnangalawa hahe dalo wanafi wa hahe haja huzu ndombe ndu ya hahe yale angalawa wana alafu wanu wajari habala wa rehabilia grefu ne grefu inu sisi wandu wa SMF sikartuona mafaka ukaya wakati serikali wapo ezindu wandu commerce kwa pua maluka mahu neze pharmacie de garde des fanyao hazi nosio ze station gasfanyao hazi nana ze taxi ngizo mavareni mimi ngamjelezo pour moi et grève que tu fondais banu kati commander marchandise ngani fanyo baindi paro structure de prix ekanjila majana matano ngamwendizo mbahindu ekanjila haja ngamwendizo mbahindu mais à aucun moment on a fait structure de prix hangu borambe douane jali à aucun moment état y intervenir moi c'est prix hangu et kale douane ngi wandi moi aussi je vends cher parce que ngamukazo mbabi sur faida vanu mimi tijofanya grève et kale we bosi anjila haral shihi mathalan tijatika zaral jana shehani hajana mioka no ngozural shihi wakati njofanya grève ihoshindoni volovolo wahuzaji wa ezengu kwa watsi namna ya lavimu. Watendea ye grevu ya hema bahazazi watumaini ifanyishie haruma ujimlifu wa heyenti ama tindeza mkinishiha hema bahazazi wa helesi walanzuani no wahuza uho muzindoni waendele ya neze haziza hao haso haruma mji wa enzi wa mutamudu. Hania Ahmadi.
Infumuraru ini umujuwaezi sawa na zinfumuraru zangina ujadza ubinadamu. Mabahazazi wahu na watiti wasendelea na zamali zao kawadunga muhirio wa wanyawe. Hasulir kana sindika moja. Sindika mari wamne laka shifu wa sindika nzwani wamnya urungula kurban ntini baruani weda kana ya ngazija. Baba sani zi relations zile bon. Sijili anabi kasi sindika zile toujours kasi fanyazi. Mana lukula mtu Syria hula gua kula mtu sona ba narende tu. Na hendele dilo na problemu. Narendele tu haya soko itnaiki. Be hatwarilo vani wantu kawasi jua wahirana mana wantu walo uju. Risile wamba labda wana vanu lamba wode me ashkalite amba walo nsino andisova sakato para jaradayo ho. Bavu walo lazimu asaidie waka watongia har monstongo zinita suku. Avorji para malazimu ristahamili ishiza halionti tojao. Be hukamba wahu wajijua wajaparanda waswati tirzungu hovasa. Rikusamanye rijue amba vani ntongweni sendaje. Yoti mbovu beka watoja. Mana wasijua vwana demea. Nalo la twalbabo wepara mbonu mtswani wavo deka kuangalia mtu ambao mjua wavo para mtu wasunga mitakam wavo suwa wavo para yao deyo kambavu mshisha entreprise ya Komori kavasi mangina nekasi de la douane wavo makomersa waskoza la douane ya hali selona yani leovara mosa jambo la douane hali ya hali na wami bevo mtu wengine bala douane sikaraisi na wai ilo hadisi yani omwe jeni ntongo zinisifanywa yanza kufanyishia once pia bezina wakati zina mtu ambao asifanywa ra 10 uno asifanywa ra 20 ilo avo mtu mtiti da kuzo paro la douane beti watu walibovu watu ilo ambao wao zinzo zirenga la douane normal wasirenda hor vingi mapanyo moja de sara bilo yani paira ko liba 50,000 basa de leta para sa 50,000 19 na société ne grève na so evenza ro kompanyo na mama mtoka sinyangu mezbe be usela dije hawala lelo sinengoni vantu kupashia waswanzwani avasa mandi suswaswanzwani kantu kaspashia tena mana usijua rislawa pashia ndirnu wazuntu taraija ramwangalia hisabu tukaspara shuntu sparamba la douane arengao. Suala la mabahaza ziani litongo tihalevani lijumba la biashara la hununzuani wakafanya mjumlisio wa matangazo hauhira ya mabahazazi wangi mahadisini. Risihashirishana wasi mabahazazi ambanere kema objectif arwa za reclamation zatu risenera lawa au risilishe wangia fikira za umenyefu za utia rabisha harma insi mana risijua mbane usalama ini tuongondi bovu harma utajiri na ukomori ya handa do usalama na usalama unu iriski ndi bovu wantu wekure wasima bahazazi zizora zienshi infumora ruini mabahazazi haujumlifu wao nzuani waendelea na zamari zao. Zira aiza hemaranya haswa de mabahazazi kazitsu dunga moni mzima nusu harumangwa aidiwa ye fikira ya ukaye grevu ifanyishie hata endelee zentuhundaru banvi harumao kwatu aidi ye fikira inu naridunge zira aiza hao. Sisi kartu de douane mafura la douane tukuyango sisi karjambilo kaya rinjar magrevu ya wandu wala douane e karjarambilo kaya ngabo grevu general ya nsipi langio paralize to kubsori jordu ngaka ema dhamana watu kawra mbio karti disibue sharabilo kanu problem za la douane ma commerçant ono wafanywa grevu hezeba za la douane hali zilio to kama fulani sisi la de douane sisi kanga ba de douane hydrocarbure de douane mafura arnika abo sisi karna jokarambe kartu bo station banga bo problem za la douane za greve kabo sindika ya hizo station kwa jarambi ukana ribaye oni madhamana watu kwa jarambi ukana ribaye abo karifa yango tsoriwa besawa ufudhuli tijo jarjunduka rifanya ngo asula de mrifanya arme station ni lori liovan misora mori zinhongol sendele ya mana wanadamu waja mafuranga ujwao be bon station zabaki nditsa na bayana ngo subito parelenen ambane kasifanya hazi ensonori grevini wenyeyo side zi station hala elewa donc usona sima taximani isifanya hazi mamarsha ambila wasifanya hazi greve yini ina wenyeyo greve yinu ya leo yinu
mndu yendo angalia ngabo makomersa ngabo pande walo na haki shangabo pande watso na haki ngabo pande walo na haki okaya maishanga maziro shangabo pande watso na haki okayeni wakati ya serikali wasede walejeza sisi makonsomateur karjaparo na faida peshele omo haja na enganu ikesihi neze materiel za construction si shao mkate koja si haebende la wiyo mengo miraru sibahi ubunguza ze gramu shasima raia karjaba banongo banunga nzo batu sima raio si kurila muhe rambe wandu wanukango arzulumu wanu makomersa wanu hoka ezindwe kazi sihi amdoni kamfano paleti ya zuma wala duani mruli barali majala manani zozo kamengo mitano yeshu medzima shofara linga yesha fersisi 800 yabo makomersa nganza ekawale jezizo mbabi warilejeze batu sima raia shaima komersa ngwabia zao waondeze fedeza hao shasimba rayanga tu kama victim. Muda mshashini sendika uhabili wa mzio haziranzi de mfumdari yunu yemaranya wajitekeleza haruma izindo za homji wa enzi ili utahaze maduhuli za shahula zinuzo onti namna ya ujipanga watihondani na taabu itoka uyo onti haruma zentihondaru zinu za habiliwa ye grevu. 2000 ya jana wakazi wakaujandali ya haundu hawo waishia ya ukanga wajoka grevu ya hema bahazaz ama imaendesaji magari kwa janji ya harima mzio haziunu rangu waheze taksi titi nanu waheze busi za hemijinze na holi hondao mzio haziunu koja wasuhulisa armwe hadisi ya ukaya mazoferu anjarmwe grevu siskarja anjarmwe grevu haukaya mavoma na hatu de president hosukanwa masiwa Monsieur Ali Bakari dokari mparari muzisa yae hadisinu kana yesisi ngasi wandu waunje greve ino siti wandu waunje greve ino haruni saukane hadisio katsu ijua na siti wandu wakana rinjari mwe greve hiyo haukaya makilia hatu monsinga jotambiha shaikanga wandu wenda wanikuwa bahashishi za hao imo wanzo waje wariti ukana dekine mazoferi wafanyao ze transport yote problema hatu sisi ngarujofanya hazi 2000 wajau umkabala wahe magari ya mitamihuli mbude na hamahame mruha kaufikiria uka ye grevu isai handisa na kinyume waendesaji magari wahe mikabala inu wakaufanya zihazi za hao za kawaida ezoni ya hatu ngarujofanya hazi kama laada ama dena mnarifanywa hazi karina umobilize situation wanadamu wendo hazi na aeroport ngwajohenda heka waida ya he hazi hatu harima ishindo sha volovolo wahuzaji wakawone sayauka yefumdaru inu ngwajonji ya haruma ye greve wanatu wendo bonze wefanye mashandizia hao na siwada zaori lobanu ngartabi hao hauka hakika ngarikozawe komori kamili hususani heza nongozi la diwani roa la Faransa rewana hatu watu henda wafanye maendeleo waundembendu wale waje warangalie abaha inurire mwani jundu eshahulanga shilao bonze mikoba mihogonge jao mikoba majiminge jao ngwajowe pula ushuru zinji itsongeza kartushina rahula ngarveru huzu mhogo haria lijana nekeja kauladimu haimana ruhuza wana namna hiyo deheli wala wafanywa porohula asirar mwe greve meska mwavezi welewa maana ndini kwa askar tabiosh non pio zunduze ya bei ya prewandunga tabiao au lazima rasmi greve kas mbili kas kunta wakazi wa hemi jinze nano wa homji waenzi wakaru madzunguli 2000 inu ili utahe zindrika wozo muhimu harumwe maisha haina usiku eshelee mzio haziwa hema bahazazi utijoreje zaidi ngoni ye maisha ya hao ya haina usiku tindomzio hazibahi ama hema bahazazi na mtaheshawiri la ushashiza izebei za hemaduhuli ya shahula neza saya zitota wanushuru hola duani wandungwa jiuzisa o madhora hindini ya johundia haruma yankiba ya heyenti ikaye grevu inu idoendele ya hata hali mvamra jina utofana nao nuduhuni sauka owade wa coronavirus ngawendao na urenga mvu haruma yenti ya shini vanurizambao wanadamu mengo 8 wafariki ya 8 dunia
na wandu ziwizili na majana mfukare na mengo mine na wane do wazingarono wadeunu ngo parehani hao wajau harumati zindwa jina hama Faransa, Marekani na Japon. Haruma lebara la Afrika ngo tuhumlwao haruma inti ya Cote d'Ivoire. Donesa ukaye balozi wa Komori uliyo ihoshini ngumakinisho o imaranya nana wajai madhamana ya wanazioni wa Komori wasomea waiho ya ukawa rengeze hadhari zonti ili uvukisha wana wa Komori no wade wa coronavirus. Na rudunge makalma ya mushawiri wa balozi wa Komori haruma inti ya shini. Na mdongo shwaba hashinu ni makinishe wa Komori hujimifu hao wonti pia rawajihunda hao hundani rawajihunda hao bonze ni makinishe emadhamana wa Komori ikao wawonowana hao wajihunda hao makatiano haruma misomo haruma inti ya shini. Ni makinishe ni ukaya hamani namna mzidungao lebade ikao ngal jihunda hao haruma inti ya shini harima lejera la Hubei harima wa mji wa Wuhan alhamdulillah rabbil alamin kabati mana Komori hahundwa lebade linu karombo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watikema na Komori ujoparisiwa nileba delini. Tudimi makinishe ni ukaya ya ambasadi ya Komori wazima ni shama shahuana wa Komori ngari tundao wana wa Komori kao wajihunda au harimaleje ralinu reshindi rinjaharma mawasiliano dasini wana wa Komori kao wajihunda au harimainsi yashini kami iliri tunde rijue ye hali ya hao haritena ngari wanikao zi information ikao ngari nikao lima dhamana wa hunushini ili washinde wana wa Komori wajihunda wote jubani wachipue leleba delinu liti wa Paris. Rinjia harima mawasiliano daima dasini mavama wa he province yinu ya Hubei ngari tundao retsahare jua enamna zinongozi liyo haukaya emavamana wanu warende hadhari zonti pia kwa jaka jitadinchashi warende hadhari zo shida wa wani ile badelinu liti shupie wangwasaya abenge hamara ya sana gamdo bweba hatinu nishukurie serikali ya Komori yatendelwa ni rais wa daula mheshimiwa Azali Asumani haukaya ngao mobilize neze nongozinu ngwazidunga ngao hangao hautunda ili wajue emana Komori enema ya yeshio baada lebade linu ulija ngamshukurio hamara ya sana waziri wa habari izobonje son excellence Swef Mohamed Elamin haukaya ngasahari mawasiliano daima dasinaye hauritunda yejue izorafanya ni namna ikao zenongonga zendele yao iliri shinde ritunde wa Komori kami kama wajihunda wao ntijuvanu shinde riwanike zila mesure ikao zirengwa ne mavama na wahenzi yashini ili wanazioni wa Komori wachipue na baadhi hamadalinu insha Allah kabatima na Komori ujuhunda leba delinu kama wabenze abangenga ni makini shaoni ni wa Komori hoji mfano wonti pia mkemakini au daula ya Komori hiyo warengeze ze hazard za hao warengeze azma za hao yotunda emana Komori ujihundo wotijubanu ngarishukuri yao yensi yashini nane mavama na wahenzi yashini haukaya kwa tuna jitihadi mchashi yokaya warengeze ze dhamana zao no wana kabisa wale unu uti ene harima ensinu ili wa kiamani na usalama harima wamikao wajihunda au harima ensinu wajihunda hao haruma inti ya shini haswa de madhamana wa hidawla warengeze hadhari zonti hunu ngarijuao ya ukaye shini miongoni mweze intika wa Komori wenji wo hendelea ili ufanya biashara baisha ya wizara ya hesuha waonesa ukangwa rengao zi hadhari zonti ili utunda wandu wajao ama izo wandu wajuzi sao ebangwaona izana za ukawashinde watunde wandu wanu rahabwe jaka wadeunu waswili hunu Komori garjozi dunga haruma zi habari za hatu zijao. Audhukuru ya sport ndo ni saukaye finali ya hekupi ya Komori ngejo hendelea ya mfumbili kabil haruma ya stadi ya Moroni mazama maili ya homji wa enzi na Volcan Club na Union Sportive ya Zilmaju ya mbao bombo njema do wajo ushindania lekopoa la he finali inu zinu hapo ikao ya Volcan Club yishindi ela ya Mitsuje hamagoli maili kwa zima haruma za demi-finali. Salima Ahmad Ali. Amande kawaida zejani buzombili na Elan Club na Volcan Club haini mzima haka hajitole ya harima zentabozini rangu harima umva wa teknik na tiktak ama Volcan Club haonesa ujuzi wa haihosoni mwe Elan Club hautia magoli maili kwa zima na yabo harima lebakia la mado la hezintabuho Elan Club do watende watia le goli la mado ama Volcan Club
haonesa utaalam neza jitihadi za hahe hasibabu ya chink ikao de yatia le bilabili harmale bakia labili la hezensabuho elan club wakaanza waonese ya kwamba joshinda washinde Volcan Club amma habatimi ye Volcan Club do wahonda na noshinzi wa hezensabuho zino match ya mada quelles que soient les circonstances au Kanzio c'est une opportunité de réaliser au niveau de la possession ça je m'attendais à un match très difficile. Je les ai dit d'ailleurs. Parce que là, il y a une équipe qui a un match qui a fait une fédération. C'est une équipe qui prépare un trophée. Quel que soit le classement, le championnat, mais on a joué au c'est dans les 3 premiers ou dans les 4 premiers. Pourquoi pas prendre la première place? On a dit Bazar en phase nationale. On a un Volcan qualifié en phase nationale. Ça y est, ça qui pour les représentants. Donc au final, quand on a un système de hâte, on a joué à risque. Chinois collectivement, on a collectivement accepté des fêtes collectivement. Chaque personne avec ses joueurs, c'est ma campagne. Nous qui prenons l'expérience, nous qui prenons la majorité. Wakati arendea kume otere abuzongo zitanziro stadium da unité. Buhone sayauka ye Volcan Club waonesa utaalamu na ujuzi wenda mno hosoni mwa ekipu ya kashindana niyo na Elan Club ya Mitsuje habo wahondana na ushinzi wa hezensabuho zino. Demi-finali ya pili endelea baina Yanga ya Club na Union Sportive ya Zilmaju wakayaho stadi ya Moroni mfumbilinu wa nshinsabuho za kana haiba na bashasha shawajauze janibu zombi ilizi kaujikaza ili haina amru ya lawane na ushinzi. Endo Maria Mwiso ihakikisha ushinzi wa hebombo njema hosoni mwa Yanga ya Club hama goli maili kwa Diema Hamara ya Saya Salima Ahmada Ali. Kaijaka nyangu hosoni mwa Union Sportive ya Zilmaju hogombea nenga ya klubu ya mde. Hawakatika haini janibu nzima banu wakawa jitolea ili ya hondane na ushinzi haruma zensabuho zinu. Hazinu bombo njema de ya hondana na ushinzi hauti ya magoli maili kwa Dima. Ushinzi kao utungeza ye bombo njema isange jihundao harima umchindo finali. Nasim de atongeza bombo njema endao harimu mchindo wa finali hawo ikao hashindi halinzanisa uwizani tibahi hatia ile goli la bili ligi ya federation majereo zihabanzibu na wao nehenu wa waremao asibanu na kuangaliao yo fair play kama sina match na sina volta yo fair play shalazima ukanga tuna na lekopo. Je vais maîtriser l'empire à partir du je vais maîtriser la première partie. Je continue à la première partie, à la deuxième partie. On respecte au gym là, on a la je respecte ce qui passé baada ya Hindu Maria Mwiso washangirizi nano wachezaji wa hebombo njema haini mzima haonesa furaha ya kanio habo wahondana na ushinzi amma Nasimu upande wa hahe ika ya hamatozi habo ya kasababu wahondana na ushinzi unu upande wa mbabahe haonesa furaha indamno osoni mu wachezaji nano washangirizi wa hebombo njema. Waongoza ulesi wa Langazija watia nsabuhu ntiani zambwao Festival de Commune ili ushinda wajadidishe mishirikiano baina ya heze commune. Homunasaba unu nsabuhu za kitamaduni na na mapohori ya jimiziwa Moroni ili utukuza osikunu. Nurdin Said na Ibrahim Mkababo wafanya utasi habari. Mazama ya mizinu ya kitamaduni, ya mashairi na ya music yende na urenga funvu harimwa shughuli yenu. Shughuli ya Chilwanuru ni wavanzi wa Julihanao Hama Suleiman na Mzeshek nile chama la Leza Top Music. Ihaiba ika njema furaha ijalili yao warenga funvu ranzidu wavanzi ne maraiya. Shughuli iwonesa utena omwandu wahe barnamaji ya utsaha wandu wa basawe o utamaduni wa Komor urengeye jirma ya ladhimu haswa duwana zijana walona ilmu ya utamaduni. Hii nungo tsungsar la muhe hani commune wa ke service culturel
wajo urengo watoto research rinfanya namna ikao ngawajoka formation ngawajo quelque part waze wajongo maza zambiaba wajo violon wajo haini mrujuo mbanongo yaki asuli ezi hali zi hadisi rijeri transmette et j'espère et but du festival c'est ça. On a la moitié commune qui a une communauté gérée ma pesa commune gérée zone ngozo ndipia faida ni wanao daila usanata wandua lamwe onejana haku harumao tamaduni wa hatu haswande lijimbo la Twarabu na neze ngoma zake namna zindwa jina maana hiyo ndio beramu ya hatu shazi muziki zindwa jina zile mauze rapu jabo zoko li ngizo muhimu shaye beramu hatu hako de zimsahatu za khususia swa zonde zokawa ngatukubalia ya ndebonze exporter onesoma rukabano kasina khususia watu tsawunu wakohudumwe shughuli yenu wende na ujifereshe ya nomwendo ndro wahe shughuli haswa domrengo fumvu hawinji wahe maranya zintaviho zikiri parce que wanadamu waja haku ranzie maartisti wavanzi ne wazinaji pia waja wafanya wa respecte rendezvous waja wafanye hizo kabidi wafanye wakaona damu haku baike wakamvu washaka meme washindi waja Léo Monokaya est ma jeune comorien on a talent donc watu julwa ilazimu wametewa en valeur wanruale wajue wajulwa deja waonese ya engagement yao envers culture ya shiatu. Ni barnamaji ipangishi ha mafumvu mararu ya mashindano ya handani ngajofanshia harmwazi serikali za mikoani owajohunda ngwajofanya mashindano harimwale bavula hao owajohunda yabo tena ngwajohenda harimwai mashindano ya mwiso ya isiwa ya jokaya omwezi wa November omwahazi wizili wa 20 Hema daino dorkaza ukifu lejele hula hetarfa habari marhaba ustahamilu fuhanyu na mbitse masti humema wadzimane ORTC.